Туугандар, сонун бир формат. YouTube'da, интернет блогтарында өзүм үчүн пайдалуу болгон, кызыктуу болгон видеолор же кызыктуу болгон макалаларды экран запись кылып коюп, сиздер менен бирге көрөбүз. Бүгүнкү көрө турган видеобуз Deep Learning деп коет, же Machine Learning деп коет. Иш кылып, роботтун же программанын өзү бир нерсени жасап, андан катасын түшүнүп, бир кийинки жолгусун ошол катаны кылбай үйрөнө алуу системасы же болбосо үйрөнө алуу ыкмасы десеңиздер болот. Акыркы бир 10-15 жылдын ичинде чындыгында аябай өнүккөн, аябай өнүгүп келе жаткан биздин индустрияны, биздин дүйнөнү түп тамырынан өзгөрүшүнө себепчи боло турганчалык потенциалдуу бир нерсе туугандар. Албетте көпчүлүгүбүз бул тармакта адис болбосок деле, азыркы доордун адамдары жок дегенде бул маселени кругозордук деңгээлде болсо деле билиш керек болгон нерсе дейм. Барыш Өзжан деген мыкты бир влогер бар. Бул влогерди мен 600 000 подписчиги бар кезинде подписка болгон болчумун. Арадан канча жыл өттү? 3-4 жыл өттү окшойт, 5-6 жыл өттү даже керек болсо. Уже 6 миллион подписчиги бар бул кишинин. Ушул кишинин как раз мен айтып жаткан жана тема менен байланыштуу бир видеосу бар. Видео 1 жыл мурун чыккан, бирок 1 жыл мурун чыкканына карабастан мен оюмча бул жердеги айтылган көп маалыматты биз азыр деле билбесек керекпиз деп ойлойм. Эгерде бул тармакта окуп өзүбүз изилдеп жүргөн болбосокчу. Акырын көрө берели, по ходу дела, эгерде түркчө билбесеңиздер, мен которуп, түшүндүрүп, кошумча кылып кете берем. Bu gördüğünüz mavi ve kırmızı renkli sevimli yaratıklar kendi aralarında saklambaç oynuyorlar. İki tarafı da kontrol eden herhangi bir kimse yok. Mesele mындай. Бул жакта көк менен кызылдар турбайбы? Көктөр өзүнчө бир команда, кызылдар өзүнчө бир команда. Булар деген жашынмаке ойноп жатышат. Буларда сырттан контролдоон да бирөө жок. Булар чисто бот деп койсоңуздар болот, чисто программа, короче. Aralarında saklambaç oynuyorlar. İki tarafı da kontrol eden herhangi bir kimse yok. Bilgisayar bilgisayara karşı hareket ediyor. Kendi kendine satranç oynayan biri gibi düşünebilirsiniz. Fakat kompüterмен жарышат деп түшүнсөк болот да бул жерде. Arada çok önemli bir fark var. Bunlar oyunun kurallarını bilmiyorlar. Бирок Барыш Өзжан айтып жаткан неме, бул жерде эң маанилүү фишка кызылдар дагы, көктөр дагы оюндун эрежесин билишпейт. Эрежесин кантип билишет? Ошентип методон проб и ошибок деп койдук, булар бир катан кылып көрүп, мындай болуп турбайбы, тигиндей болуп турбайбы деп туруп, по ходу дела үйрөнүшөт. И так эле machine learning дегенди англисче баарыбыз билебиз. Machine деген машина болсо, же болбосо бот деп түшүнсөк, learning деген үйрөнүү. Булар по ходу дела үйрөнө алат. Мол жасалма акыл же искусственный интеллект деп атпайбызбы? Ушунун астындагы негизги фишка да ошо болуп атпайбы? Бул өзү какой-то бир катаны кылып, өзү анализдеп, өзү жыйынтык чыгарып, кийин ошол катаны кылбаганды үйрөнө ала тургандай бир структурага ээ да. Kendileri öğrenmek zorundalar. Makine öğrenmesinin en çarpıcı ve en renkli örneklerinden biri bu. Yapay zekanın bu... Albatta dostlar, machine learning ушунун кыргызчасын жакшы которгонго варианттарыңыздар болсо, комментарийге жазсаңыздар аябай кубанычтуу болом. Көп ойлондум, ошол эле искусственный интеллект деген сөздү көп ойлондум. Жасалма акыл деп өзүм которуп алдым, кыргыз тили боюнча так кандай которуп алат аны билбейм, бирок именно machine learningди пока что көрө элек. Так что эгерде силерде варианттар болсо туугандар, комментарийге жазыңыздар. Güçlü biçimini her gün böyle görmüyoruz. Siyah ekran üzerinde beyaz kod satırları şeklinde belirledikleri için pek heyecanlanamıyoruz. Oysa derin öğrenme yoluyla kendini geliştirebilen yazılımlar bütün endüstrileri değiştiriyor. Makine öğreniminin potansiyelini ve nasıl kullanılabileceğini sizlerle konuşabilmek için oyun oynamayı öğrenen örnekleri bu yüzden seçtim. Agent adı verilen bu yaratıklar kod parçacıklarından başka bir şey değil aslında. Mavi takımın amacı saklanmak, kırmızıların amacı ise onları bulmak. Oyundun logikası, то есть oyunun şartı belgilүү. Көктөр бекиниш керек, kızıllar bulardı tabaş gerek. Bu kod parçalarına toplam 5 tane özellik verilmiş. Önlerinde bir engel yoksa serbestçe hareket edebilirler. Albatta bu oyundagı bottorдун, katışıcılarının dep koyulu.
5 эң жөнөкөй немелер берилген, 5 эң жөнөкөй функция берилген, башка эч нерсе берилген эмес. Калгандарын бот, робот өзү ойлонуп, өзү анализдеш керек деген сөз да. Мунун биринчиси, эгерде астында булардын алдында эч кандай бир тоскоолдук жок болсо, ушул жерде каалагандай эки жака кыймылдап жүрө алышат. Бул биринчиси. İnsanın görüş açısına benzer bir şekilde önlerini görebilirler. Көздөрү менен белгилеп койгондой, булар моундай бир немени, моундай бир ракурста aslı jagını көрө alışat. Etraflarındaki diğer nesnelerin, duvarların varlığını ve mesafesini algılayabilirler. Плюс çevresindeki başka şöyle duvar bolsun, коробка bolsun, başka nerseler bolsun, ошолордун кайсыл жерде турат, менен канчалык узактыкта турат деген немелерди мындай базовый жөнөкөй гана данныйларды обработка кыла алышат. Önlerindeki nesneleri tutup taşıyabilirler ve aslında kandaydır bir okatlar bolsa, коробка же başka bir nerse varsa, аларды келип кыймылдай турган окаттар болсо, ошолорду эки жака түртүп жылдыра алышат. Bu nesneleri mekanda kilitleyebilirler. Эмне кыла алышат тургандар, эгерде бир жерде өзүңүздөр көрүп эле турасыздар, бирок эмне болсо эле түшүндүрүп кете берейин. Ачык жер турат, ошол коробканы барып, ошол жакты бекитип кое алышат да. Бекитип койгондо да ким бекиткен болсо, ошол гана барып ача алат. Kilitlenen nesneleri sadece kilitleyen takım açabilir. İşte Agent adı verilen bu minik sevimli kod parçacıklarına böyle yetenekler verildikten sonra bilgisayar deneye yanıla öğrenmeye çalışıyor. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca deneme yapması gerekiyor. Logika мындай турганда элестетсеңиздерби? 5 эң жөнөкөй гана функцияны берди дагы. Кызылдарга айтты, силердин тапшырмаңар тигилердин табышыңар керек. Көктөргө айтты, силер деген тигилерден жашынышыңар керек. Калганын өзүңөр ойлонгула деди да. Иш кылып, оңго барсаң бирден болуп калса, солго качасың, солго барсаң тигинде болуп калса, оңго качасың деп, ар бир кодуну жана обычный оюндардай кылып түшүндүрбөй эле. Калганын полный өзүңөр үйрөнөсүңөр деп атат. Bebeklerin düşe kalka yürümeyi öğrenmeye çalışması gibi. İlk denemelerde tamamen rastgele hareket ediyorlar. 2.69 milyon deneme sonra arayıcılar saklananları takip etmeyi ve sobelemeyi öğreniyor. Туғандар, ол жерде мен ұққандача, мындай мен тоңо турган нерселерден мен ойымша чындыгында аябай таң калышын нерселер. Неге? Карасаңыздар мына. Баштап мына биринчи проба жөн эле эки жака басып жүрүшөт. Tamamen жөн эле басып hareket ediyorlar. Тиги кызылдар дагы эмне кылышын түшүнбөй эки жака басып жүрөт, көктөр эле эки жака жөнүнө басып жүрөт. Бирок, караңыздар. 2.69 2.690.000 жолу проба кылгандан кийин не болуп атат? Почти 2.700.000 deneme sonra arayıcılar saklananları takip etmeyi ve sobelemeyi öğreniyor. Kızılдар көктөрдүн аркасынан барып, аларды тутуп алганды үйрөнүп атат. Албетте жана игилик хикаяларында Томас Эдисон 10.000 жолу проба кылыптыр дейбиз. Бул бир адам үчүн нереально крутой бир көрсөткүч. Чындыгында өтө чоң нерсе. Bir işti kılıp atasın, 1, 2, 3, 1000, 10.000'e çeyin proba kılabilir. Bирок компьютердин өзгөчөлүгүндө бул компьютер чарчабайт, адашып калбайт, зериктим дебейт. Сен бир функцияны берип койсоң, ошонун үстүнө аткара берет да. Бул жерде дагы почти 2,7 миллион пробаны биринин аркасынан бирини кылып атып, уже программа акылданып баратат. Түшүндүрө алдымбы? Башында жөн эле 5 эле функциясы бар болчу, туурабы? Эң жөнөкөй 5 функциясы бар болчу. 2,690.000 пробадан кийин кызылдар дагы көктөр да акылданып баштады уже. Өзү үйрөнө баштады. Bakın kutunun arkasından bulup çıkardı. 8.62 milyon deneme sonra saklananlar kutuları itip kapıları kilitlemeyi öğrendi. Почти 9 milyon probadan kийин көктөр жашынганды үйрөнүп атат. Булардын бирөөсү дагы бул коддорго башында айтылган эмес. Булар өздөрү ушуну үйрөнүп барган сайын программа бышып баратат деген сөз. Карап көрөлүчү дагы канча миллион проба кылышыптыр. Kural gereği kapılar kilitlenince diğer takım iterek onu açamaz hale geliyor. Siz kırmızı takımda olsaydınız ne yapardınız? Şöyle bir çevrenize göz atın bak. Bana мол жерде карасаңыздар, көктөр уже коробкаларды бул жака бекитип алды да. Дагы да кызыгы, эгерде көк буну бекиткен болсо, кызылдар буну ача албайт. Ким бекиткен болсо, ошол гана ачалат да. Жыйынтыгында булар утулуп калды, туурабы? Утулуп калды, бирок бир кызыгы бар. Кызылдар азыр кандай решение кылат?
Программа өзү изилдеп отуруп кандай бир жыйынтык бар да az көрөбүз. Kırmızı takımda olsaydınız ne yapardınız? Şöyle bir çevrenize göz atın bakalım. Moğolu gördüler mi? İmkanı değerlendirmek lazım. Nitekim 14.5 milyon deneme sonra kırmızı takım üçgen nesneyi nasıl kullanabileceğini keşfediyor. Onu duvara dayayıp bir rampa yapıyor ve üzerine tırmanıp kilitli odanın içine giriyor. Gördüler mi? Bot, men hazır даже могу жерде kameradan biraz problema болгон үчүн onu duvara dayayıp bir rampa yapıyor ve üzerine tırmanıp kilitli odanın içine girmeyi başarıyor. Dayayıp bir takım üçgen nesneyi nasıl kullanabileceğini keşfediyor. Onu duvara dayayıp bir rampa yapıyor ve üzerine tırmanıp kilitli 14 milyon 500 ming probadan keyin көрсөт тиякта деген треугольник бар, ошону алып келип туруп дуалга такап үстүнө секирип кетсек болот экен го дегенди түшүнүп атышат да. 14 миллион бирок Карл аз эмес 14 миллион проба кылып атат. Программанын коркунучунда ошол жакта да уктабай, чарчабай, суусадым дебей, уйкум келди дебей тынбай иштей берет да. Көктөр бир тоскоолдук жараткан болчу. Kızılдар toktogон жок, жыйынтыгында үйрөнүп алышты деген söz. Odanın içine girmeyi başarıyor. İnanılmaz bir strateji. Ama kod biz insanların araç kullanma becerisine benzer bir zeka örneği göstererek bunu yapıyor. Fakat mavi takım boş durur mu? 43.4 milyon denemeden sonra onlar da kapıları kilitlemeden önce Kızıktın bari buyakta. Karаңыздар. 14 milyonda тигилер таап алды да. И получается 14 миллиондан баштап 43 миллионго чейин булар каждый раз могу эки коробканы алып барып туруп эшикке тыгып берди. Тигилер деген треугольник алып келип долга такап үстүнө секирип булар таап алды. Ошентип 14 миллион, 15 миллион, миллион проба кылып атат да. Уже 43 миллион 400 миң пробадан кийин көктөр түшүнүп калды. Йоо деди да, азыр бизчи. Биз деген көрсө тетиге треугольникти алып кирип алып туруп анан эшикти жабышыбыз керек деп атат да. Карасаңыздар мына. 43.4 milyon denemeden sonra onlar da kapıları kilitlemeden önce rampa olarak Köktür degen tregolikte alıp girip durup eşikte içine alıyorlar. Ondan sonra da kapıları kapatıyorlar. Az önce kırmızı takımın saldırı aracına dönüşen rampa bu kez mavi takımın savunma aracı haline geliyor. Denemeler devam ettikçe mavi takımdaki agentlar aralarında koordinasyon yapmış gibi davranmaya başlıyor. Vakit kaybetmemek için biri rampayı içeri taşırken diğeri kutuları düzenliyor. Тоже менимче аябай таң калыштуу нерсе да. Биз эми типичный мышление менен ойлонобуз да, бул экөө деген башынан эле бир команда болчу деп же жок, булар деген где-то бир 44 миллион проба кылганга чейин экөө бир команда экендигин да түшүнбөй аткан. Бирок мына 43,4 миллиондо түшүнүштү да, могу треугольникти бияка алып кириш керек экен депчи. Бул пробаны көбөйткөн сайын в этот раз уже жанагы эле нерсени кылып атышат. Оюн башталганда треугольникти ичине алып кирип туруп коробкалар менен эшикти жаап атышат. Бирок өз ара системалашуу, өз ара бири-бирине кабар берүү маселесин күчөтүп атышат. То есть оптимизация болуп атат. Экөө уже биз бир команда турбайбызбы деп туруп, бирөөсү пока треугольникти алып келгенче, экинчиси деген эки коробканы эки эшикке жапканга жакыныраак кылып коюп атат да. Bu menин оюмча чындыгында өтө крутой нерсе. Zamanı ve mekanı en verimli şekilde kullanabilmek için aralarında işbirliği yapıyor. Az önce makine işbirliği yapmayı öğrendi. Nasıl yani? Hadi hazır o öğrenmişken biz de öğrenmeye çalışalım. Bu odayı küçücük bir dünya olarak düşünün. Toplam nüfusu 4 kişi. 2 takım, 2 bölge, 2 ülke adına her ne derseniz deyin 2 taraf var. Demek ki milyonlarca deneme sonrasında kazanan tarafta olmak için ne yapmak gerekiyormuş? Başkalarıyla koordineli bir işbirliği oluşturmak. Makinenin oyun oynamayı öğrenmek için yaptıklarıyla bizim gerçek dünyada yaptıklarımız arasında büyük bir benzerlik var. Biz de bir çeşit saklambaç oynuyoruz hayatımızda. Pandemi döneminde ne yaptık? Bir virüsten saklanmaya. Barış Özet demeydi, benim tanıgan en krutoy storytellerlerden birisi. Hikayeni aябай жакшы айтып алат. Мисалы, технологияны алып келип туруп, азыркы күнүмдүк жашообузда бир адаптациясын айтып атат да. Эмне деп атат? Мол жана роботтордун турган бөлмөсүнү бир неме катары элестетсек, дүйнө катары элестетсек, анда биз деле ушул роботтордой болуп, эгерде проблемаларды чечкенди үйрөнсөк, чечкенди
кааласа кандай деген бири-бирибиз менен мындай координация болуп бири-бирибиз менен бирге иштегенди үйрөнүшүбүз керек деп атат. Муну деген ковид менен салыштырып айтып атат да. Мисалы, ковид бар болчу, ковид келди, пандемия болду, какой-то бир вирустан бардыгыбыз өзүбүздү коргоону чечтик. Бунун жалгыз жолу бардыгыбыз бир туруп ошол проблеманы чечүүгө аракет кылуу деп айтып жатат да. Kendimizi sakınmaya çalıştık. Evlerimizde, odalarımızda çalışabilmeyi öğrendik. Uzaktan çalışmaya uygun yazılımları, web üzerinden sunulan çeşitli hizmetleri birer rampa yaptık kendimize. Elektrik gibi, su gibi temel bir altyapıya dönüştü artık yazılım teknolojileri. Bu saklambaç oyununda sadece saklanan değil, aynı zamanda arayan, bulan, keşfeden bir rolümüz de var. Az önceki örneklerde de görmeye başladığımız gibi bu oyunu kazanabilmek için 3 önemli konuya dikkat etmek gerekiyor. Birincisi mobilite. Zaman ve mekandan bağımsız iş yapabilme becerisi. Kullandığınız araçlara ve sistemlere her an, her yerden bağlanabilmelisiniz. Bunun için de bulut bilişim modellerinden faydalanmalısınız. Çünkü cebinizdeki telefonda, masanızın üstündeki bilgisayar da aynı buluta bağlanıp sizin kesintisiz çalışabilmenizi sağlar bu şekilde. İkincisi derin öğrenme. İnsan ve makine arasındaki tek yönlü iletişim artık makine öğrenmesiyle çift yönlü hale geldi. Makinelerin tuşlarına basarak komut verdiğimiz günler geride kaldı. Artık onlarla karşılıklı konuşuyoruz. Sadece saklambacın değil, iş dünyasının da kurallarını öğreniyorlar. Hem Могул жерде бөлүшкүм келген нерсе ошо, чындыгында жакшы бир нерсе айтып атат да. Мисалы, бир учур бар эле биз жөнүндө код жазат элек, программистти карасаң, программист жөнүндө эгерде могул жердеги значение 15 болсо, анда муну могул папкага кой, эгерде 45 болсо могул папкага кой деген сыяктуу бир тараптуу биз программага тапшырма беребиз, программа ошол тапшырманы аткарган бир доор бар болчу, бирок ал доор бүттү деп атат ошочу. Уже биздин алдыбызда сенин сөздөрүңдү кандайдыр бир мааниде түшүнгөн, аны анализ кылып, ошого жараша сага жооп берген бир программа бар. Ушул программа менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек деген үмүттү айтып атат. Hem de biz değiştiğimiz için yeni bir çalışma kültürü ortaya çıkıyor. Üçüncüsü büyük veri. Çünkü o çalışma kültürü çok miktarda verinin üretilmesine sebep oluyor. Yapılan her deneme aslında öğrenmek için bir veri. Big data деп коет, ошол чоң данныйлар менен иштей билүүчү, чоң данныйларды колдонуп өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтарды чыгара билүүнүн маанилүүлүгүн айтып атат. Бул однозначно эң маанилүү болгон нерселердин бирөөсү. Big data боюнча деле башка видеолорду көрсөк болот, өзүңүздөр деле кээ бир макалаларды окуп, видеолорду көрүп өзүңүздөрдүн кругозоруңуздарды арттырсаңыздар болот. Yapılan her iş, bırakılan her iz dijital bir veri yığınında birikiyor. Bu yığının anlamlandırılması gerek. O verilerden bilgi süzülebilsin ki oyunumuzu daha iyi oynayabilmek için. Кызыгычы, азыркы доордо чындыгында маалымат алыш проблема эмес да. Азыркы доордо проблема ошол маалыматты өзүбүздүн пайдалуу болгон жагыбызга колдоно билүү. Big data как раз ошону көрсөтөт. Интернетке кирсек, адамзаттын тарыхында болуп көрбөгөндөй чоң маалымат бар, бирок анын канчасын өзүбүздүн пайдабызга колдонуп жатабыз? Бул чоң суроо. için daha inovatif stratejiler geliştirebilelim. Oynadığımız saklambaç oyununda çok uzunca bir süre evlerimizden, odalarımızdan çalışma stratejileri geliştirdik. Ve bu sırada hayatımıza pek çok yeni şey girdi. Bu dönem bittiğinde hayatımıza giren o yeniler yeni normalimiz olacak. Yeni süreçler, yeni düzenlemeler, yeni trendler ve yeni tercihler gündeme gelecek. Bunlara şimdiden hazırlıklı olmak ve olası fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Bu videonun sponsoru Logo Yazılım, dijital dönüşümü tüm boyutlarıyla kolaylaştıran bir kurumun vücudun arasında ve düne kadar puşturmuş. Derin öğrenme düzenleyen konusuyla da abesi olan bir kazanma ne dedik? Gösterilmiş. Kurumsal dünyadan bireysel dünyamıza geri dönelim. Ne dedik? Makine insanı taklit ediyor. Makine öğrenmesinde beyin öğrenmesinin özündeki nöral ağ modelleri kullanılıyor. Çünkü vücudumuz da bol miktarda veri üretiyor. Beynimizin de dahil olduğu sinir sistemimizin biyolojik olarak tanımına bir bakın. Чындыгында биздин денебиз деле өзгөчө мээбиз, албетте. Тынымсыз жаңы маалыматтар чыгарып, ошолорду обработка кылат да, муну баарыбыз билебиz. Bir işletim sisteminin tanımı gibi. Canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde ettiği bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin
farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir sistem. İşte böyle bir sistemi taklit eden o mavi ve kırmızı yaratıklarımız vardı ya, duvarlarla çevrili bir odada aralarında saklambaç oynuyorlardı hani. Araştırmacılar bir de o duvarları kaldırıp bazı denemeler yapmışlar ve oldukça şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmışlar. Bu denemelerin bazılarında mavi takım etraflarındaki parçaları kullanarak bir duvar örmüşler. Мысалы, жана bir 50 milyon 45 milyon проба кылып туруп кичинекей эле дубалдын ичинде үйрөндү эле го. Бул уже кадимкидей акылы курчуп калды да. Анан ушул программаны жасагандар разный варианттар менен жанакы программа кандай реакция берет экен деп туруп, башкача жерлер, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, уже дубалдар ачык, тиги жылдырыла турган буюмдар да көбүрөөк кылып туруп, дальше başka varyantlarda proba kılıp atacak da. Жыйынтыкта ne oldu? Başlangıç durumunda herhangi bir oda verilmeyince kendi odalarını kendileri oluşturmuşlar. İnsanların da... Misal, hiç kanday duval yok, hiç kanday bölme yok. Бирок жөн эле жыла турган буюмдар бар. Көктөр кайра эле миллион, 2 миллион, 10 миллион проба кылып атып, биз деген могул немелерди бизге берилген могул оокаттарды бириктирип туруп, өзүнчө жакшыналсак болот турбайбы деп туруп, мына могул жерде 3 бурчтук болуп атпайбы. Özleri uşunu oylanıp jetip atışat da. Temel ihtiyacı barınmaktır ya, işte onlar da kendi barınaklarını kurmuşlar. Tabii ondan önce kırmızı takımın kullanamaması için üçgen rampayı kilitlemeyi de ihmal etmemişler. Peki. Misal karаңыздар, bular degen oputtan bilet da, что эгерде жөн дуал куруп ичине кирип алса, анда деген кызылдар могул треугольникти алып барып дуалга такайт үстүнө секирип түшүп атпады беле? Ошон үчүн деген дуал кургандан мурун деле баштап деген жана треугольникти барып бекитип коюп, аны кызылдар колдонбой тургандай кылып, анан барып туруп немени куруп атышат да, өздөрүнүн үйүнү куруп атышат да, грубо говорячы. Бул эми өзүңүздөр эле түшүнүп турасыздар. Нереально крутой нерсе да. Өтө таң калыштым. Ki kırmızı takım ne yapmayı öğrenmiş biliyor musunuz? Sörf yapmayı. Sarı küplere belli bir hızla atlayınca onlarla beraber kayabildiklerini keşfetmişler ve bu momentumla üçgen odanın içine girip mavi takımı sobelemeyi başarmışlar. Ушул жер могул программаны жазган программисттердин деле мынтип башын карматып, мээсини тоңдурган нерсе болуптур да. Муну башка бир программист менен сүйлөшүп атып дагы айтып берип аткан. По идее, булар мындай бир варианттын болгондугуну да программисттер ойлошкон эмес экен да. Мисалы, треугольниктердин бардыгын көктөр катырып туруп, могул узун болгондорду көктөр бөлмө кылып ичине кирип алса, уже по идее бүтүш керек болчу да. Бирок кызылдар не кылып атат? 100 миң, 200 миң, миллион, 5 миллион, 10 миллион пробадан кийин могул четырехугольник коробкалар турбайбы? Ошол коробкаларды түртүп барып туруп үстүнө секиргенде коробканын үстүнө сөрф кылып кыймылдай ала тургандыгын түшүнүшүп калыптыр дагы. Анан ошол менен келип туруп, могул бөлмөлөрдүн ичине секирип, көктөрдү табып алып атышат да. Бул программисттердин ничего себе дей турганчалык таң калыштуу бир ачылыш болгон деп айтышат да. Araştırmacılar bu sonuçları şöyle yorumluyor. Daha açık uçlu ve çeşitliliğe sahip bir ortam sağlanırsa çok etmenli dinamikler oluşuyor ve bunlar da son derece karmaşık ve insansı davranışlara yol açıyor. Gerçekten de az önceki örnekte kırmızı takım kutuyu bir araca, bir sörf tahtasına dönüştürdü. Tekrar hatırlatayım, yapay zeka tüm bunları yapabilmek için sadece çok sayıda deneme yaptı. Tüm olasılıkları denedi çünkü bu konuda herhangi bir kısıtlaması yok. Öte son нәрсени айтып барыша сөзүнчө. Кызылдардын ушинтип ийгиликке жетишине бир эле себеп бар эле дейт да. Бул просто алар аябай көп жолу проба кылышты дейт да. Чындап. Томас Эдисон 10 миң жолу кылды тапты. Булар деген миллион жолу кылып атышат да. Балким могул үрүнгө жетиш үчүн 150 миллион проба кылгандыр да. Анткени жана 45 миллион деле нелер болуп кетип атты деле. Ошо андан кийин деле сөрф кылганга чейин өтө көп проба кылышты. Мунун ийгиликтин башка бир формуласы жок деген сөз да. Жана ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адамдын ортосундагы айырма нерсе, ийгиликтүү адам деле, ийгиликсиз адам деле өзүнө жакпаган ишти кылат. Просто ийгиликсиз адам бир жерден келип иштеп коет, ийгиликтүү болгон адам өзүнө жакпаганына карабастан ошонун аягына чейин чыгарганды билет дейт. Дисциплина маселеси бар. Kızıldar'ın da kılgan uşu oldu hazır. Aslında bizim de herhangi bir kısıtlamamız yok. Biz kendi kısıtlamalarımızı çoğu zaman
kendimiz oluştur. Biz ne kılabыз doğanlar özümüzdün bizde de çındığında бесконечный раз проба кылганга бир мүмкүнчүлүгүбүз бар да, мындай карап көргөндөчү. Көпчүлүк учурда биз муну өзүбүз эле токтотуп салабыз же кылбай коебуз. Жыйынтыгында жоготкондугу биз болобуз duruyoruz. Zihnimize duvarlar örüyoruz. Yeterince özgür düşünemiyoruz. Bunu bir yapabilsek. Акылыбызга ар кандай дубалдар, ар кандай немелерди коюп туруп, тоскоолдуктарды коюп салабыз дагы. Жыйынтыгында өзүбүздүн тоскоолдуктарыбызга özümüz kul boydan kalıp getiririz demek. Oyunun kurallarını da değiştirebiliriz. Açık uçlu bir dünyada yeterince deneme yaptıktan sonra mavi takımın neyi keşfettiğini gördüğünüzde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Etrafınızda sizi sınırlayan bir engel olmayınca, düşüncelerinizin etrafındaki duvarlar ortadan kalkınca seçenekleriniz sonsuza doğru uzamaya başlar. Супер. Туғандар, примерно ушундай формат 25 минут. Биз деген 10 минуттук видеону 25 минут көрдүк. Үмүт кылам, биринчиден сиздерге пайдасы тийди. Экинчиден үмүт кылам, Барыш Өзжан менин каналыма страйк бербейт. Менин видеомду колдонсуңдар. Так эле ниетим Барыш Өзжандын контентин урдап келиш эмес. Башка тилдерде туркча, англисче, орусча сонун булактар бар. Аларды мекендештерибиздин бир бөлүгү, жаштарыбыздын бир бөлүгү бар экендигинде да кабары жок. Ушинтип кез менен пайдалуу видеолорду көрсөк, баарыбыз үчүн кызыктуу болот, баардыгыбыздын кругозорубуз үчүн кызыктуу болот деген ойдомун. Бул видеодо, итагле бир канча видеодо ушул искусственный интеллект, андан кийин machine learning, deep learning деген сыяктуу темаларда видеолорду көрөбүз. Сиздерге да кругозоруңуздарга пайдалуу болот деген ойдомун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.